الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga maaste manghudna mo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan kalasahan mulia, yari kita niyo sa biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga pangumulan sin kita niyo biusan niya kita ni waktu, paamuin maka puso kita niyo sin jambangan sin surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo in amin hipaingat sin Tuhan na Rabbul Alamin in uno naman in mga amuin nagjatu halom sin kitab niya mahamulya banda sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo. Lari in Nabi sallallahu alaihi wasallam di aknari sab kitan ramikyan in amin papusuun kita niyo sin uno-uno na daing ha mga jambangan sin surga in maksud amin ilmu sin agama Islam. Amin hauno na pakarajaan para kala agama in ingatun sin kita niyo ring naman para kala pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para kala isab syara manara in Quran sin kita niyo cukup in amin syara niya undang-undangan long sin bahasa constitution. Demikian uno na sabihin amin mga suy-suy sin Allah subhanahu wa ta'ala liyabay niya Quran panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mga unin nagjatu ha ummat nakauna ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kalihabiaon mga kamasan kalasahan deng ha mga nagkasabot sin kami ha suratul kahfi in amuin aun luun niya upat qissa manunjo ki ha ummat nakauna hati niya kahalan sin mga ummat atau zaman nakauna ring ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ding naman ha Bani Israel iban na sinhisupin mga kanabihan na kauna ding ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabot nato sin mga limaway zaman in panagnan kisah sin suratul kahfi in hikarwa iban sinikatu in ini amin hikaupat kisah sin suratul kahfi menunjuki pa amuin kisah sin hambuk sultan sin hambuk mahakawasa barkanan pagtagon sin bahasa amuin Zulkarnain. Laung sing kaibanan in makna sin Dzulqarnain matau dimbiak nagtakwil kanila nga Dzulqarnain hati niya aun tanduk niya bihan pasabli makna sin karnun hati niya tanduk in Qarnain dua tanduk hati niya tau tagdapo sin dua tanduk bang iya mo tau tagdapo sin dua tanduk atau tau aun dua tanduk niya ma-imagine sin tau long niya hati niya bukun siya tau ma-imagine sin mga mahadyan lang ya bukun siya tau biya siya mapasalu pa sin tau in siya yaon biya siya mahati niya paragbusong biya nagbusayop atau akan biya sin mga pagdrawing sin kaiban biya mga lupa syaitan long simbasa biya nagbusin syaitan Allahu alam bisawab in amin kamattanan sin pagtagon Dzulqarnain long sin mga ulama tiyawag siya Dzulqarnain dahil nga sawab sin luag sin pagkawasan niya. Lang sin ulama kad balaga masyriqal ard wa maghribaha. Long sin ulama Dzul Qarnain tiyawag siya long nga Dzu al-Qarnain at tinatagda po sin dua tanduk in kawasan niya biya sa kaulula amin tanduk bang niya pandangun miabot long niya pasubangan sambi aday nga subangan sambil pasadlupan sin dunya in luag sin amuin kawasa sin Dzulqarnain. Subhanallah. At ini maha kawasa. In Dzulqarnain long sin ulama na kaminsan naasubo in Ibnu Abbas. Hisu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pangtungod minsan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak sin amaun sin Nabi Abbas ingan sin bata yon Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas deng ha mga diwaahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdun halauman sin Nabi.
Magsudgo halombay sin Nabi, bata-bata. Yulkul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata-bata. Ampan niya diwahan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin bata yaun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nangindu apa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, long niya palawma in panghati niya hatungod sin syara'mu. Haagama fiqhi hatungod sin syara'mu. Hapag-agama hati na hindu si ilmu malawm. Hasyara sin agama wa'allimhu ta'wil. Iban hanug hara isiya panghati amin maingat magta'wil sin Quran karungukan nin ayat dumatong bang unin maksud iban sin ta'wil sin Quran magtafsir lang niya hindu isiya sin biatu ilmu. Ya Allah. Ibnu Abbas naasubu in Ibnu Abbas bang hisyu in Dzulqarnain. Iban maunulugay niya riiha dunya. Iban sin parakala sin Dzulqarnain ha bawo sin gumi. Long sin Ibnu Abbas hatungod lang niya Dzulqarnain in lugay niya sadya hapanawan hatulakan mag-abot lang niya 500 tahun. Subhanallah. Mag-abot 500 tahun in Dzulqarnain maglunsul sin hula piyagkawasahan niya. Amo sa pag-ianon piyagkawasahan niya in dunya in subangan pasadlupan pasal in Dzulqarnain dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahanung hakabuhi anan iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan kasabab-sababan amuin mahinang niya hika implement in kawasa niya pakatan mahadjana karena sadya para tungun in pagtauhid iban sin pagdakwah agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia hima itum hima puti hima lanjang hisibi-sibi haun hula in karatungan niya in maghati nakasilayban sindi aunda mahinang parsawan hika pasampay sin Dzulqarnain in kalimatu la ilaha illallah atawa kan in kakawasahan sin Allah atawa in Tuhan Rabbul Alamin papangatayan pakauman sin mga tao karatungan sin Dzulqarnain. Doon ko sin kisah sin Dzulqarnain. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya ha ina suratul kahfi kahina pusan sin amin hati na kisah sin upat kisah sin suratul kahfi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Iban lang ya Muhammad bang nila kau maasubo hatungod sin Dzulqarnain ha hisyu ya Allah hisyu mangasubo kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad asubuhun kau tistingan sin mga Arab mga pagkahimu Arab iban sin kamo maasan ka po pangtunguran mo amin marugal kaymo sabab in sila yan nangasubo pa mga Yahud ha Madina biyaitaan nilin tao Madina lang ya ahla Yahud ya masyara Yahud o kamulong ya mga Yahud aun long ya rimu ahang kauman namu naggulal in siya yaun kuno nabi long ya unim biya mahinang namu part ini mahinang hipanandas kanay simbunal in siya nabi na long sin mga Yahud kadto kamuwi balik pa kauman ni asubuhan yu sila sinatas tu para kala hambuk deng hatu asubuha kuno siya long niya sin hatungod sin hambuk tao amin nalibut niya in dunya. Nalibut niya lang in dunya. Uy, nalibut sin uno. May ta si asumun sin nalibut in dunya. Unin maksud. Taib. Long sin Allah Ta'ala, ya Muhammad, in mga tauyan, mga subo kay mo karna tandasun kau, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Asubuhon da kau lang ya Muhammad, sin mga tau, halom sin ini kauman mo in Makkah. Hatungod di Dzulqarnain baitaan takawriya long ya Muhammad kul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Baitai sila ya Muhammad sin hibaita ko ini kaymo sa'atlu alaikum minhu dhikra. Baitaan takamulong ya long sin Allah Ta'ala baita sila ya Muhammad baitai mga tao yan baitaan takamu daing mga kisah sin Dzulqarnain daing mga kisah sin Dzulqarnain. Wala imainin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam baitay sila Muhammad baitan taka musin unin nagjato ka Dzulqarnain bang inhisuy-suy
sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga tao yaon hatungod sin kabuhi sin Dzulqarnain iba sin nagjatuh ha kabuhi anan niya kataan mahabain waktu. Wallahi rima di maingat hitaki-taki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban bang history pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagjatuh kan Dzulqarnain deng kabat-abata sambil pa lima sambil nawapat inyat tumahaba na waktu. Sa laggu-laggu mahinang pamintangan. Pa mga tao mga subo kay mo yan in nagjatukan Dzulqarnain amin matali nila sin bunnal in ikaw nabi. Sabab keingatan mo nagjatu deng ha mga nagjatu hakabuhi Dzulqarnain. Kul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Baitay sila ya Muhammad, baita anta kamu sin deng ha mga panumtuman masabot sin aku kanyo hatungod sin Dzulqarnain. Nah, long sin Allah ta'ala ya Muhammad dungdung kau sin nagjatukan Dzulqarnain kita. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Long sin Allah ta'ala ya Muhammad bunnal tudlong niya in kami. Makkanna lahu fil ard. Long niya dihilan namu siya amuin katanaman. Di habawo sin gumi katanaman. Iban sin kahamung haya hakabuhianan, iban sin dayaw niya, iban sin pagkawasa, iban dihilan namu siya long niya sin katan unu-unu parsababan. Mahinang hika kusog sin kawasa, hika pasampay sin agama iban kalimatul la ilaha illallah pakatan hula amin iabutan sin kawasa sin Dzulqarnain. Fa'atba'a sababa. Ampa isab iagad sin Dzulqarnain in kataan sin kasabab-sababan hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng haba nagjatuh kan Dzulqarnain. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha balaga maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakalongnya naglunsulan yung Dzulqarnain haluag sin kawasannya amuin maba niya malibutin dunya min iabutan sin piyag kawasahan nin dunya fatba'a sababa miya magaddun piaagad niya in katan sin unu-unu amin mahinang sabab hisyo bangbat sabab dumatong sila pang kauman mga tauna sa sakit nagdarasya mga doktor nagdarasya mga aun mga tauhan niya doktor bukon siya doktor. Saon mga tauhan niya nagdarasya sin mga tao maingat magubat. Sabi Dzulqarnain sultan, maha kawasa. At tiniaon kawasan niya, biya na sin nasabot takay na Dzulqarnain, kawasan niya ayabutan deng ha subangan pasadlupan. Subangan pasadlupan sin dunya, iabutan niya biyabutan sin kawasan niya. Naam, amuin siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dzulqarnain nagdarasya mga tao maingat magubat. Bang sila rumatong pa mga kauman, wayroon pa maibay atau akan develop rin hula, nagdarasya mga tao, bata niya engineer. Nagdararay sab siya mga tao sundalo, asal matarang yung sultan taka sundalo. Damit yan ni Dzulqarnain mula-mula, siya maingat maghukum hatungod sin kasara-saraan. Labi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kauman maglaki uno-uno, hati niya wayroon mga pagkaun, di maingat maglawag siya namin kabuhianan, di maingat magtanong, nagdarasya mga tao maingat magtanong. Hinduan nilang kauman kalabayan nila. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lugay long niya, Dzulqarnain, hati niya limunsul siya mari, ini pa, amuin ini kuan. Maghrib asy-syams, amuin mari pasadlupan. Nabot niya namin kauman pasadlupan niyaun, wa wajada taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala limun sulin Dzulqarnain tiagnaan niya mari pa ini rapid ini sadlupan naka sud sila pa kauman amin bang tanamun sin Dzulqarnain den doon biya long ta magtugom mata sugay maksud na nito amin hatampak hula kauman amin doon magtugom mata suga paglalawayan tugom si mata suga aun doon hati niya amin tubig, do hati kurun nagkabuyan ni mga manusia. Kauman, aun sapa niya maluag, at tawakan, aun tubig, sinhula ayaon maluag. Sa kalima taod mga manusia.
In iyan sin mga tao yaon. Lang yang kulna, long sin mga tao kan Dhul Qarnain, kulna ya Dhul Qarnain. Imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Sa kalirimatong sila pang kauman yaon, in Dhul Qarnain, aun mga tao kriminal. Aun mga tao mangi. Alam sin kauman, amin di na malang sin tao nagkawasa atau akan kamaasan sin kauman. At tinari malangin mga yaon masinaman naghinang maasiyat. Di malangin yaon masinaman nagsyirik pa Allah. Di malangin yun masinaman hatin magpamuhinga, magpangawa, magpanakaw, magpamuno. Langsin mga taong kauman ya Dhul Qarnain. Wayron na ruweng hagsuan nila sinaming problema na liit na masolve halam sin kauman. Kaya ingatan nila yung Dhul Qarnain, nagdara sundalo mataod. Nagdara tao makusog iban sin sanjata. Iwan sinisyo penpia akad niya, haamuin paglunsol niya halom sin dunya ini. Long sin mga tao yung lang niya, ya Dhul Qarnain. Imma an tu'adhib wa imma an tattakhidha fihim husna. Long niya ya Dhul Qarnain, iniin mga tao kriminal. Aminin mga tao rin magkalanglang. Bangbat sablong niya hapangatod mo. Mapatut in mga tao ni suway mo ajabun. In para kalain magbalik kay mo. Yagso na mo na kay mo ya Dhul Qarnain. Banglong ngayon mga tao ini, aun pamaka mo kanila karayawan. Magbago pa sila bihayni bihayaw na waktu wadilan warning nasihatan patumtuman baytaan sin bihayni bihaon hihagso na mo na kay mo ya Dhul Qarnain. Lang sin Dhul Qarnain. Qala, lang sin Dhul Qarnain, amma man zalam. فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Long sin Dhul Qarnain hatungod long ya sin hisyu innangan niya ya na amuyan isablong niya in ajabun namu hati niya panisun ununin bi mga matup ka ni hati niya ka ini amin papanisan. Sehingga bang aundeng kanila intup patayon-patayon. Arakala na muno. Arakala na muno atawa nakabuno. Bang batsab nakaasag dugo sin pagkahinian. Patut day sab siya atin ang kisasun. In mga nakatakaw bang batsab hati na may abutan ni sab intup hati niya punggulan ni 5, punggulan ni 5. Iba sin kaibanan pa cases long sin basang galis. Long sin long sin Dhul Qarnain فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Habian kahalan hatin ya, in amin azabun bi'ini bihayaun, in azabun mapatut, ajabun namu. Mahulibang siya yung muy patuan ni Rabbul Alamin, arakala ito rin dito in hatin ya, tutungbasan ka ni matup, bang ajab siksa mabisa para kala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man aman, ang paisablong niya in mga tao, amin namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan falahu jazaanil husna. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Long sin Dhul Qarnain, in mga tao isablong niya namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta himinang sin kakahinang ammal marayaw ammal salih. Tuput kaniya in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sa rayaw-rayaw. Tamik yanin kami hinikayan na mulong niya kaniya na paluhayon namu kaniya in parakala pasin pag-ibadat niya tabangan namu siya hinduan namu siya sababin Dhul Qarnain nagdararay sa ulama hisyusin magadhadawa ni hinduan sin agama Islam hinduan sin pagtauhid hinduan bang mapatut hati niya aun hasyara sin nakaw na magsambahayang hinduan sin pagsamay mong biyadin in rakaat sin sila umat nakaw na pila rakaat po sin rakaat sin umat sin nabi. Inumat si Nabi sallallahu alaihi wasallam on rakaat niya matarang biasin 5 waktu. Iban sin waktu niya damikyan. Ang penumat na kauna long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga pagsambaing sin kanaben na kauna rin kako 2 rakaat. 2 rakaat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Dhul Qarnain in mapatut ajabun nagdara siya mga ulama amin maingat humukum labi-labi baran niya sultan siya. In hukuman sinyon biya ini matup kanila hukumun. In mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin himinang day sab sin kakahinang dakan sin Allah, aun day sab ulama ni magtata'lim.
maghihindu sambil papila adlaw pabulan patahun sila limingkod hawla yaon sambil imingat ang panesab lumunsulin na in Dhul Qarnain parwaing hula hikabin ni mga tao yon maingat na sila mag-agama sinagama nila. Maingat na sila magparakan sin syara undang-undangan halom sin hula nila. Maingat na sila unin hinangun nila para kala hikarayaw hikauntayaw sin kauman nila sabmayta. Amo ini in pagdakwah sin Dhul Qarnain amo in bukun niya hibinin tao hawairuun kamumpaatan kanil. La. Tinggalan ning kauman niyan mignay sab siya bang sahingga kaubatan nin kaubatan, kahinduan nin kahinduan, iban mapanis nin mapanis, dumayaw nin hula yaun, ang panaysab siya lumatun paduwaing hula lumunsul mangita-ngita. Sin uno naman in pipanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in maksud niya, harihla niya yaun, hatulak niya yaun amin magdakwa, magpasampay sin kalimat, la ilaha illallah, iwan niya pasampay in pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. 5 bay in zaman. Thumma atba'a sababa. Hinang sin Dhul Qarnain mga kasabab-sabab, dihila mga tao yun. Ang panisab siya, dimulak. Hatta idha balaga matli' ash-shamsi, wajadaha tatlu' ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panisab siya himarap mari pasubangan. Pos na rin hula sadlupan, ang panaysab siya lang niya himarap mari pasubangan. Aha. Amin mga kauman, iabutan niya hasubangan, longsin Allah Ta'ala, kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra, thumma atba'a sababa. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in Dhul Qarnain pagharap niya mari pasubangan, nakasud sila pahula iban kauman in mga manusya iyaun di maingat maghinang amuin pagkuanan nila. Di maingat maghinang amuin pagsindungan nila. Deng naman hapamaybay iban di maingat maghinang sisindungan misan dakuman ini hati niya long simbasan galis 10. Iban di maingat wairun tuod hati niya amin ilmu nila bang bihad din sila yaun makataming deng hapasu iban di isab sila mabasa bang sapantun niya ulan. Sambil mga tao yaun nasakit na sinamin sakit naglagsi na ingin paisan hapasu sin suka sabab sin wairun hati niya di sila maingat maghinang bayo way bihaun na hapantayan in maba matug ini hati niya amin dumatungin karo matug na japantayan. Bang mabaya sila hati na sumud palom sin ini amin sindungan sin dahon kahoy bihan sin puon kahoy malago dito matugo siya to maghinang mga manglag kahoyanan magkaon bihat tunadja. Long sin Dhul Qarnain. Aw bihan kamulong niya rin dia hulaan niyo. Long niya huon niya Dhul Qarnain. Long sin mga tao yaon. Pag kita sin Dhul Qarnain nasa sakiting kaibanan hiso hindi masakit isab. Paslangan suka. Doon na dyan magpatural, mga tao yaw. Dahil hatag na sin amin subang sin mata suka, sambil na dyan mabut limid mata suka, roon da sila amin maglag kahuyanan ha, alam sukahan. Sambil na dyan tumugong mata suka, bang ini ati lim ini timigid lum in dunya, in matug malak dahin hadjabihan, in amin hati niya, ini magtipon sinamin tiyoy sa natawakan mga utod-utod kahibuhiun kayuhan na ampay sila yun natin ay maglipungod din doon mga waktu mahagut si bangdung at tawakan uhin bihat tuwayroon bay nila longsin Allah subhanahu wa ta'ala lam naj'al lahum min duniha sitra wayroon namulong niya hati niya rihilan in mga tauyan wala na kihinanganin sila bay nila. Wairoon namin tabun sin baran nila nila dahil nga paso sukay ban sin ulan. Sakalin Dhul Qarnain pagdatong niya pahula pakauman niyon kita na yung kahalan sin tao. Long niya may tari ka mo maingat maghinang bay long niya Dhul Qarnain. Wairoon panghati na mo sin pagyanon bayan di na mo kita ng nagbus.
Long niya bihanad dya kamu. Nalang niya biha ini. Deng hamay na palimid matasuka pamahapon. Sambil pamarum, abutan na dya sing konsumbulat may nat nira. Uy na. Nalang sin Dzulkarnain day kamu. Wala yaun tipon sin Dzulkarnain karna pani sundi kamu mayat paghinangbay suway kamu patayon suy way. Sa long sin Dzulkarnain day kamu. Long ni mga engineers niya kamu mga engineer. Hindu ini ulongin mga tao ini magpatindog bay nila maghinang bed din ini style niya uno naman inamin mga ini hinangon nila mapatut iban sin kawaun deng mga hipapatindog bay at tawakan katanit to. Hindu ini sila long niya. Ubusin mga nasa sakit deng kanila lang gikari ka mga doktor lang niya ubatin yung mga tao ini. Sambil haway roon pangyan di nila di sab sila maingat. Amin magtanong, kari ka mulong niya, hisumingat, tenggan magtanong, Hindu ini. Hinduan sila maghinang bay. Iubatanin na sa sakit din kanila. Damik yan, iubatan rin sa binhapdi nila. Hinduan sila sin magtanong. Hinduan sila sin mga magbuhi hayop. Hinduan sila sin amin katan yat to amin hati na mahinang sabab. Faat ba'a sababa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hinang sin Dzulkarnain katan sin kasabab-sababan supaya sadya lumanyot in taong kauman dumayaw biya ini indayaw diara sin Dzulkarnain. Bukun siya sin sultan kaiwanan subay lungkupan in hula iban sin kauman amin datungan. La. In Dzulkarnain in hula datungan niya developun niya. Katinggalan niya yaun subay na rumayaw. Amoy ninik panag na hikaruan nagjato dahil nga mga amin kisah sin Dzulkarnain. Sabab aun mga hula ha Afrika biasin pagkaingatan sin kita niyo in kaingatan nila rahinangun bay amin bang man matukureng ha laum o siya to di maragot den duhul sin amin bay yaon palupa biya kari yanong mo isa biya kari tent ubos deng ha mga dahon ini parang laya amuin bagut-baguton ang pamatuhin ng amurat tinabot-abutan sin pikilan nila. Ubos wayroon mga pagtamong na in Dzulkarnain nagdararay sab tao amin maingat maghinang tela Hinduan sila katan. Hindu inyo bedin paginang tela. Hinduan day sab sila sin pagagama. Kompleto in diara sundalo iban sin tao sin Dzulkarnain, kompleto siya. Fa'atba'a sababa. Makkannahu fil ard lang sin Allah Ta'ala. Di hilang na mo siya na kata naman ha dunya ini. Kata naman uno, ya Rab. Kata naman pag-usaha, kawasa, tao, banus manusia sin Dzulkarnain. Karena in siya sultan. Yaun kanin kawasa, yaun kanin pag-arta, yaun kanin tao, yaun kanin katan. Dil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di naman isab siya mabiyasin Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Allah Sulaiman alaihi salam in kawasaril kana sin Allah subhanahu wa ta'ala wala kiarihilan in kanabihan nakauna rin kaniya iba sin nakahuli. Way, sabab mayta in Sulaiman alaihi salam piyata'alluq sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya piyapatikupo sambil pa mga kajin-jinan mga syaitan. Sambil in hangin makontrol niya lang raha kumatto ataw raha yaun matto ataw ayaga bunday kau buhat ako pakuan ataw lang niya mga jin, paglurup ka mumusa, tipay ba sinuno namanin, amin hati na hikarayo, way, kontrol ning katan. Kontrol sin Sulaiman. In Dzulkarnain sultan. In Dzulkarnain sultan sa way kahawasan niya, amin ding habaran niya, way. Way roon mu'jizat biasin kanabihan. Sablong sin ulama, in Dzulkarnain bukun siya nabi, sa tao marayaw sultan dakula. Sultan dakula ang kawasan niya. Biasin kawasa si mga sultan ben wayron power ding haliman ni magwa at tawakan huyupon way. Sa aun kusog niya kawasa yon ang mga tao niya. In Dzulkarnain biyadto. In nagyato kan Dzulkarnain hahikarwa. In hikatu na. Longsin mga tao ini hatta idha balaga bayna saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Amin ni masigpit. Inhikatu nagjato kan Dzulkarnain tumakan niya hapaglunsulan halom sin gumi kita in lugay niya sadya hatulakan makawi magbalik pahula niya 500 tahun
500 am, long sin ulama. 500 tahun hapaglunsulan niya sadya sin dunya. Hakarna sin dakwah. Ubus bukun hat dakwah magpasampay kabtangan karna sin la ilaha illallah sadya la. Indul karnain kompleto diaranin taunia. Karena mabiya sin badjaun biyanin hula bang niya makadto. Debelo pun dah. Intau mag-iman da pa Allah Ta'ala. Kapatindungan bay marayaw iban sin masjid paghula-hula kabuhianan iban sin hinduan sin amin unu-unu nato sin pag-agama iban sin mga atin ni arakala umpanin kanila makapangadji sin amuin ilmu ini ilmu medicine amin biasa mga doktor sinilang tabian o sa itong panilay sa tinggalan ang panay sa bibin sindong karnain lumatun na isab siya lo muncul pa mga hula ruhain inhi katuriat tungan sindong karnain hula halom sin 500 tahun tura kahalan in siyabut sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta sabab amureni in amuin malaggo mahinang dalil sin in Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul iban Nabi Rasul sin Allah Ta'ala iban Nabi aun panghati niya sin umat na kauna nagjato sa diha kisah sin Dzulqarnain halam sin 500 tahun na lunsulan tura kahalan in malaggo mahinang dalil bakkas sin Dzulqarnain mahinang ini pamintangan hamanga taon na nga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam bangbunal siya Nabi suy-suy kau kuno sa hal sinambuk taon naglunsul sin dunya na inhikatu kahalan sin ta'wini naglunsul ha dunya amon yang Dzulqarnain sarta mahakawasa long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabut ni Rasulullah pantuk kau yang Muhammad ini katu kahalan amu ini hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla long sin Allah Ta'ala sambil long ya limunsul Naisa bin Dzulqarnain na nakarungha natud siapa kauman haut sin duaibud dakula sakaliin kauman yaun doon sila kailoy mga manusia hahula kauman yon nagkakabuhianan naglag sin kabuyan nagtanom nagkatan nagipat sin mga hayop iwan sin doon sila naghula ang problema sin kauman yon long sin mga tao ini in problema sin kauman yon di sila maghiyati hibis saraywa sin Dzulqarnain subhanallah masigpit hatihon hikag tumukuno haamuin magdakwa kau pa kauman di kamu maghati bisyara biad din ningguan niya ang pabangkaw makarungha pa kauman wayro untod sumagda tapikilan uning bahasa nila ini maglaki kau tao magtarjum at ini magjul bahasa. Long simbasa ang galis mag-translate. Dahil nga bahasa mo, pabahasa sin iban mo, amin maghiyatihi ka mo, in iban mo yaon mag-translate siya madto pa kauman, amin kaingatan nin bisara. Bangin iban mo yaon di makahati sin bisara sin kauman, damik yanin ikaw rin sa makahati sin bisara sin kauman, hilabay mo pa iban mo, iniban mo hilabay niya pa amin, tao, hakaw man yon makahati sin bisara mo, ubusin tao yon siya mag-translate madto pa kauman niya. La, wallahi mahunit. Matao din labayan processing, amuin, sumampay sa dyan suara, iban sin amuin hati niya, maksud unin hibay ta mo pa tao. In kauman diatungan sin Dzulqarnain, haut sin duaibud, dua amuin nanampani sin amin gua sin suga mata suga ringha subangan iban sin sadlop sin mata suga yaun sila haut pagdatong sin Dzulqarnain pa kauman yaun di maingat dahon magbisar layaf kahuna kaulan wayroon kahatian nila bisara deng ha Dzulqarnain di daisap sila kahatian sin Dzulqarnain long sin Dzulqarnain masusa kita long niya hisin makaingat sin bahasa sin mga tao ini ring ha mga
yasubunin forces niya. Long sin kuan lang niya ya sultan di ko kay nga tanin bahasa sin tao hula ini. Ngos naglaton amin mga tao sin Sulaiman agun mga 5 pahangpu hisalin Sulaiman misra sin bahasa na sab tao malayo. Arakal ide kwentan mo siya kunin bangsa sin Sulaiman. Ay sin Dzulkarnain. O siya to hibisara sin Dzulkarnain pa amin bangsa niya. Ini pataw amin bangsa niya. Ubo sin tao sa biyaon amin iban ni hangkabang sa sila hitranslate na sa mato pa mga tao iban nila. Amin maglaton-laton bihan parwaing doang bangsa sambil mabot pa bangsa sin kauman amin diatungan nila. Naghiyatihiman sila haruhul. Tumaka mag-translate mga 5 tao magjul bahasa. Naghati in taong kauman iban sin maksud sin Dzulkarnain. In piangayo sin taong kauman yon kan Dzulkarnain, qalu ya Dzulkarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Longsin mga tao yon ya Dzulkarnain, yari kaulong niya nakarungha pahula pangkauman namu. Amuin nagdara kami sin masa'alla kasusahan namu hahula namu ini. Ang sin Dzulkarnain maita. Lang ya Dzulkarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Bunnal tudlaw niya ya Dzulkarnain, in ya'juj wa ma'juj yufsiduna fil ard. Long niya mga tao jahulaka iban mga tao mangusiba law sadya long niya tibayhuan sin dunya ini maita in hula yaun magdatong tuodin mausim maglabay roonin mga Ya'juj wa Ma'juj. Maglabay roon ni Ya'juj wa Ma'juj maka to takutin sila yaun takut bang kimugdan pa magbingit atau akan magpukot takut sila yaun pagkakawaan kakaun iban sin pag-uusibaan sin mga Ya'juj wa Ma'juj pagdunghaon sila madto magdatungin waktu masin mausim niya. Nakarungha madto pangkauman yon ni Dzulkarnain hawaktu masuok na in paggugwa na isa paglalabay na isa doon sin mga Ya'juj wa Ma'juj ang kauman niyaon ang pala nga malap na singkatan. In panghiyanom majuljana, in mga pupusoon kawaon, in napupuso, ina-harvest nila rahon, in mga iipat day sa hayop damik yan kawaon, usibaan din kababaihan nila, patayon din mga kaanakan nila, mapatay, bot malaikan isim makatapok makaligtas. Dahon, in tao, dahon din, in hayop, dahon din, pagkauniban singkatan, pagtatabuan sila si mga Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Longsin mga tao yaun lang ya Dzulkarnain. Fahal ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Lang ya Dzulkarnain bunal tu ni Ya'juj wa Ma'juj maglabay lang yari kamu. Wallahi malap na singkatan. Lang ya makajari pangayon namu long ya kaimu. Inhinangan mo kami long niya taming. Hinangan mo kami lang ya taming deng ha mga tao yan bang biad din di na makalabay rikam iban di na makarungha marikamu sa lama-lama. Pilasin lang yan bayad. Bayaran na mo ko sinintan bulawan. Deng ha pilak. Amin aun di kamo iban sin mga aun halong sin amin baul na mo biyan deng ha mga mahal ka batu. Biyan na sin ini intan iban sin amin diamond pagyanon. Iban pa sin bulawan. Hiril na mo kay mulong ibang man kay malapas. Dahil nga kapuhingaan si Ya'juj wa Ma'juj. Long sin Dzulkarnain. Bang bat sawain kiyari ko kaniyo. Karena lumawag usaha. Atau pangusahan takamukong ko kalakihan. Bukon ko lang yung kalakihan. Iwan bukon malga kakuimbiyat. Bang kamo lang yung mabaya. Tabangun takamu tabangun niyo ako. Uy nalong sin mga tawang biyat din ya Dzulkarnain. Langyari kamu. Long sin Dzulkarnain kala. Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwah.
fa'inuni bil quwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Long sin Dzulqarnain, long nyari nadya kami hinangon na to, join forces kita niyo. Di da kulong niya magpabayad sin bulawan intan pilak deng kanyo, in maksud kumiyari kanyo tumabang, dayaw ning kauman niyo, lapasun kamu rin nga kapuhingaan, iban hinduan kamu, sinikarayaw, sindakan, sikabuyanan niyo. Sarta subay kamu magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawhid, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita ni magsulot, asyurot ko ini, tabangunta kamu, sa hanapin hinangon na to. Lang yaho niya Dzulqarnain, pagari da ko kuma, lang niya sinibayad na mo, na uning kabaan mo, lang niya tabangin niyo ako. Inhinangon na to biha ini. Lang niya, bang niyo ko tabangun, deng hataun iban sin tao ko, iban sin ingat sin mga engineer ko ini, lang niya hinangan ta kamu pader, amin di nila nalong niya biyan misan marag, di nila ray submission kabuslutan. Di nila ray submission long niya ini makali deng habulian bat makaliw sila marikan niyo, di nila ray sablong niya masulad, daon sab mataas, di desab sila makaliw marikan niyo. Kiyo ka ni mga tao kauman. Kiyo ka ni mga taong kauman. Na, long sin Dzulqarnain, lang niya atuni Zubar al-Hadid. Ingat sin Dzulqarnain ni sa maginang pader, hinangan takamulong niya pader. Ang paniya iusukan in duay bud, pasal bang bud, di da kalabayan sin mga tao ito sa bud mataas. Hati ko ray sab, mabuga ray sab maligid, iban madisgrasya, uno-uno ni mga Ya'juj o Ma'juj, di makalabay ring habud, supaya makauntas matubian pa mga tao yaon. In paglalabayan, ninarundun da tudhaut sinamin duay bud. Laung si inhinang sin Dzulqarnain, yusukan niya basi malaum, usbasi malaggu, ampa niya piya pagbangkat-bangkat, inbasi ibian piya pagdigkit-digkit, harakmul sin basi, iban sin nagsusuot, iban piya pagtapil marayaw, piya pagbangkat-bangkat, ampa biyo sukan madtutingga. Tingga nagbubukad-kad, biyo sug madtukatan, lagi malandug. Marakmul pen inbasi, marakmul pen tingga malandug pa. Aminaw hinang sin iniikwan, sin Dzulqarnain, long sin Dzulqarnain, atuni Zubar al-Hadid, hatta idha sawa bayna as-sadafain qalan fuku. Bangyat tuhatin, liyaga nila na yung mga tingga. Usang paniliyagahan. Ang paniliyagahan, bangyat tibusog na rin hataas, masi-masiyat to, amin hati niya, liyagahan nila supaya intingga, di siya tumukas, magtuy. Amin sumampay pa, maintingga madto pa ba? At tinarumakmul pa intingga, ikaganap parakmul ha, dakmul sin basi. Amin isyabot sin ulama. Hangkan mahukot to siya. Di siya makinsilgin, silmisan pa maglinog. Pasal siyusuot siya palawm sin buod. Ubus nagsusuot pa yung mga kabasi-basian, mataas siya malawm. Anari. Wayron. Siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga Ya'juj o Ma'juj. Long sin in hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala maparakala ini. Dahil mga alamat sin adlong kiamat gumawa ini Ya'juj o Ma'juj. Mayta. Sabdeng hazaman paghinang sin Dzulqarnain sin amin pader yaun. Di nila ukan buslutan. Di nila raysab makali. Bang sila rumag pataas, magbangkat-bangkat, ang pamatu, baggutan biyan mga uno-uno na rin nga mga lubid, ataw akan hinangan nila hagdan pataas, laulun sila rumatong minmapon. In magbuslot isabihan, sinkuan magkali, deng hamay na at abutan na dya pamapon maglaul. Pagaut mahapon, Allah lang niya, pakonsumon na to na. Malaul kita lang niya, rida makuan, konsum lang niya balikan na to man. Us pagig nila ito, innakali nila, tabunan magbalik sin Allah Ta'ala. Inamin mga basi at tubian, inibaw na TV na sinamin, TV sulutan nila, magplat siya magbalik. Pagbalik nila sing konsum, magtagda na isa, magbalik, magkali, magtagda na isa, magbuslot, magtagda na isa, bingkatan, amin sungsong dumag. In sungsong dumag ito, on mga mahulog din kanilawang makabot na patas niya to, on mahulog, magbuka, at tawakan, abutan sin pamahapon, di na ito makalaos. Ingwa niya, pagabot mahapon, dahil hamay natin pagtarabaho, sambil pamapon maglaul, mag-uwi na siya pa, kauman nilang balik, magtug, maghali, pagkonsum may nat, magtag na na siya, bihad tunad siya sambil paadlaw, kiamat. Long sinabiri sila makakuha sa ingari, amin hati niya, ini ihibutang sinallahu talang pakadaran mauslot nila.
Dumatong inadlaw long sin mga ulama, asyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin ganta pagwaon na sin Allah Ta'ala yung mga Ya'juj o Ma'juj, haadlaw yaon, iban tumag na rin inadlong kiamat, in mga tao Ya'juj o Ma'juj, amuin nagbuslot, iban nagkali, iban siyong dumag, aun daing kanila'y makaiyan long niya konsum na to na talusun insya Allah. Insya Allah rin, in kunsi niya. Sabab tumag kanila magkali, maginang singkatan, di magyan insya Allah. Laya konsum na lang, yung namoy nakita ni, malaul na kon being. Pagbalik siyang konsum, magbalik be singkain at tagnain kiali, iban sin pader, iban sin amin, ini susularon nila patas at tuwin hinangan ini kuan, hinangan pangkat-pangkat biyan long taring mga amin hinangun hagdan. Masuk manin adlong kiamat amun na alamat magpakaaun hambuk dahil makaiyan dahil kanilang insya Allah. In makaiyan insya Allah karuan sinkatan pag-ig nila di nahi tabunan magbalik sin Allah talin kiali. Makontinue nila sin konsum maglalawom iban sin mabuslot nila na in basi aun na rin kanilang makarag. Dahil nasab sin insya Allah yato. Bang sila makaliw lang mo adlaw alamat sin kiamat dakula. Inini aun soy-soy niya. Nga, inhinang sin Dzulqarnain, inhugot sin amin pader yaun di sila makalabay. Na-close dan, ang pawayrong kalabayan nila rugayng sa bud katan. Amurayaw ni masan ng lalabayan sakali kaya tambulan sin Dzulqarnain. Doon man hinang sin Dzulqarnain, natalus mayan, wala iman ni Dzulqarnain na, kitaan nyo? Kitaan nyo, hugot sin hinang kuiban, kitaan nyo, kuan biyanin kawasaw ko, biyanin ingat ko, way. Ang sin Dzulqarnain, long niya, kitaon na to. Bang biyad din hugot niya, bang dumatungin mausim nila. Rimatong na to din mausim si mga Ya'juj o Ma'juj, amin maglabay mad to pakauman. Karna ang mga kato, manabo na isab. Mangawa na isab sin panghianom, mangawa sin mga pagkauniban tao, katanad to. Paglabay nila, may nusula niya, ay tayo ni biya ini na inhula ini. Mayroon sa nila niya sinamin labay na to sing kanwad lodi kita niyo. Biyaw long niya auna, narit na kita lang makasampay matupan sipak. Usjajagan sila sin Dzulqarnain deng hataas. Magbuslot, iban sumakat, magkali, di laulon na sadya sila sambil pamahapon. Dito na nagtagna in pagyanon sin Nabi. Bihat tunad din hinang nila adlaw rit na sila makaliw. Di sila makaliw, di sila di sila ini atin na makabuslot, di sila makarag. Sambil na dya pa adlaw ini. Aminin, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah ta'ala, famasta'u ay yadharuhu, wamastata'u lahu naqba. Di sila long niya makaraos sumakat deng hataas, di sab sila niya makaraos magkali, iban sin magbuslot, amin maglungag biyan, lungakan nila nila kakitan, bangisin, maunulaw, iban maunulung, ini dakmul, iban isin hansipak, di nila niya karaosan buslutan. Long sin ini mga tao nagsyukur kan Dzulqarnain, long sin Dzulqarnain qala hadha rahmatun min rabbi. Qala hadha rahmatun min rabbi. Long sin Dzulqarnain in iyan dengan rahmat ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ulung sin Tuhanku katu taniu. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Long sin Dzulqarnain ayaw kamulong niya mahuwatwat. Banglang niya rumatung na in pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiamat hinangundan sin Allah ta'ala besin kain na tagna wayroon. Malawa dan ja'alahu dakka. Hati na maluhay na amin maluhay nila na buslutan, gumuya na bang mapamakon gumuya, atau kahaunin basi, atau akan maluhay nila na lubuhon, ja'alahu dakka. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana wa'du rabbi haqqa. Siyabot sin Allah ta'ala long sin Quran, long sin Dzulqarnain bunnal tu din janji sin Allah ta'ala longnya, in janji sin Tuhan ku halian wayirun tud makaligtas. Iban in katanya lang magjatuh. Na habiya ini kahalan, amo ini nagjatukan Dzulqarnain iban sin mga taunnya. Amin in kahinapusan kisah sin surah sin suratul kahfi riha kuan hikaupat kisah sin suratul kahfi. In maksud in Dzulqarnain amin paglingukan sin katan
nahinang siya kissa long sing kaibanan ni Dhul Qarnain lang niya ini amin Caesar ini Caesar the Great atau abet in pagyan lang niya Caesar atau akan isu pembiang pegsabot long sin ulama bukun pasal lang niya inyanan niyo the Great yan pilara tahun in pangumulan nila ang pensiyabot sinallahu ta'ala Dhul Qarnain in paglunsul niya sa jahadun niya 500 years. In siyabot ni Caesar the Great. In the siupen mga the Great den nga mga mga kings sin Roman iban sin Greek iban sin Greece. Mga Greek ini kwan mga tao Greece. In silayan ka ra. In silayan bunal atin niya bukon na zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam before Islam sa in pangumulan nila bukon biya sin pangumulan siyabot sin Allah Ta'ala Dhul Qarnain. So bukon lang sin ulama. Dhul Qarnain ta umarayaw sarta sultan iban deng ha mga ipon sin Allah Ta'ala magtatag-ipon kaniya bukon sadya sereng ha mga kanabihan. Bukon sereng ha mga kanabihan rasul deng ha mga karasulan amin piyaturunan sin Allah Ta'ala kitab. Sa siyabot sin Allah Ta'ala in pagtawhid niya pa Allah Ta'ala wala nalawa na usal nin kawasan niya karna sin Allah iban bukon nagkawasa karna tumayak amuin deng ha mga makawa niya uno-uno na amuin arta sin rakyat niya iban sin ha pagparinta usal nin pagparinta karna sin magdaya bukon. In Dhul Qarnain mahal ka kani sumampain akama sin Allah iban magtaubat in mga manusia iban magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga dalam meto ini mga kamasan kalasahan, siyabot ko in hal sin Dhul Qarnain karna amuin piyag continue ko sin kaibanan atin ang kisah na sabot ha ini suratul Kahfi. So inshallah subhanahu wa ta'ala kalau aun pabi mga maput sin kita niyo ini unin siyabot sin Allah ta'ala nga mga kahalan na iban kisah sin mga ummat na kauna ring naman hakanapihan isipin mga panubo ini sin amuin mga sila nakauna ring Nabi sallallahu alaihi wasallam di siyabot sin Allah alam sin kitab kalau maramurahan aun waktu sin kita ni magbalik amuin makapagbalharap iban sin aun hati niya maka natu ini lesson pamintangan iban sin uno-uno na mapuso sin kita ni ilmu halam sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuin siyabot ko ito supaya ma-inosente di ma-ignorant in muslimin biakatu taniyo amin kimita na sadya sin uno series ini hatibi iban sin uno paghinangon si mga Christian films biya sin mga ini gulayat pag yan Samson in gulayat iban sin uno pa in mga ini amin wayron ini hati niya panghati sin kita ni panganal na tuhinang hinang sin sila hay kawati siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran in pangasuron uning kasabunalan sin halyan so aun ini yan siyabot sin Allah ta'ala Quran iban sin tafsir sin mga kaguruan sin kita ni ulama hahalyan kalagyan na tupasahun kalagyan na tudungugun deng ha mga kaulaman sin kita ni isisyo ni makapasampay kato tayo makatranslate deng haunin halam sin Quran deng ha bahasa Arab iba sin kisah sin halam sin Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala deng dalam meto mga maas kalasahan ipasampay na mo insalam sin kami maun pa binaybayan sin kamu haun na hula deng naman hawa sin Philippines sa milyara Philippines iniyat wa Saudi pa Qatar iban sin hati ni aruun ha ini di ha UAE ini pemikiran alam sin Philippines habin iban sin kita nyukatan salam doa kan nyukatan pa makaguran namu ini di murungdung iban sin isupen kami kita arum ini kamaasan kalasan do na baliwasan insyaallah masyaallah inamu kamu kalupahan mga kamaasan namu iban sin kalau marek kimi kita ini to hawai hal ini biha on live insyaallah salam darun kanina iban sina kamasan namudun rama murah-murahan bang mayan tukbal iril sin Allah subhanahu wa ta'ala in rahmatnya katu taniu iban sin amuin igun niya in unin niya na nam sin kita niu amuin mangi para sa nam sin ginawa baran sin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala mangin doa kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan ini lapasun sin Allah ta'ala yang kataan sin ipun niya amin di meruah kana sin kataan unu na hagsu kanya sin ini mga ipun niya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.